Potati un bom simang. Questo è un simang produttivo. But anyways, maybe y'all didn't care, but I just felt like sharing. Hello, meeting un parisimang sing by live kuboso. So yes, I am back on the island. At espera for a couple of consecutive weeks. Me portay live kuboso. Although nasa dating some awesome recorded episodes, me espera kuboso atunin ang tatotopiko ng hopi interesante. Me karakaraboso tame ku si bota catching in the episode halfway of a worki and the kores bavi ba auto of by hasi whatever you're gonna do. Bopor catch nos riba Cool FM su YouTube, su Facebook, su website. Y si bueno, pues escucharnos live, that is okay too. O por walkback video nang. Y po por hayanos arriba jamar si po favorite podcasting platform, manera Spotify, Apple Podcast. Iba compran different Byron ku Google Podcast phasing out. Anto eri si ito po favorite platform, maybe you should consider downloading Spotify may reseta user-friendly ribatur tipo de devices tan. So check that out. Anto pabuno miss out any of the episodes. Alright, pero may kumisigi may karabisa dan kina may awesome sponsors that make Sincere Carolina possible. I appreciate you so much. May karabisa dan kina Total, dan kina Tara Echo Supplies. Of course, kunang Ecos products. By the way, si wala follow me sa social media papawak reviews lang, I am absolutely loving them. To the doggos are loving them too. So just an FYI. But anyways, see also may karabisa of course, danki na Pringles, danki na La Roche-Posay. Also, si bueno, to follow me sa social media ainda, no sa doing fun giveaways full luna aki in commemoration to Mother's Day. No kutur otro luna, no tamani special for moms, but of course nos vai participate. Anto local ko nos vai asita kutur si mami vai asi different forms of participation, then giveaways si mama sa mi apidi bos sa share ko mi. Kiko ta kostan ko basta wish basta papi ko basta mama of wish ko sa papi ko sa mama ng sooner. Tumahayan some very interesting feedback. Anto may tabay announce a winner. Otro si mang pa sa bingos ko so prizes nang. Anto may tabay announcer si mang kiko giveaway tabay tam. To report sa ito motivabo. Si bunong sa interesado yung giveaway then you skip it. But I would highly encourage you to just participate in them all and to increase your chances. But so all of them are awesome. Pero si, stay tuned. Riba Zina Talks at Sincere Carolina. Riba Instagram and just stay tuned of the stories where I will be sharing your opportunities to win. Also, lagami sa kiko ta konversasyon ang kubo sa kaya pa nos have around that. So, lokal kumiyaha si tamita abase di feedback kumiyaha yan di konversasyon ang kuportabos ta di siya di purating kubo sumama ng mas rimpang of it all. Mi kaya si algung episodes ng tambe pa nos have those conversations anto tambe dissect maybe why it's hard to have those conversations with parents, especially with moms. So stay tuned for those episodes as well. May debating my friend psychologists, of course, who will come here and talk a little bit about why these topics might be a little complicated to have. So si ainda porta bukid do namin un suggestion, may talaga participate, that's fine. Pero si generally yung suggestion di algo ko bolokyar pa nos dissect during this month in regards to tough conversations to have with families in general, please do let me know. Mita interested. And of course, imita tapanos educa, inspira, motiva to make better choices. Until maybe that's, a way of doing that. Anyways, meeting those beautiful ladies in the house today. Kumita ba lang ng introducing ng miss and to tell you why they're here today. Pero algo kumitaya, hope interesante. Maybe just like get into it and then we'll talk about it. Pero just pa has a small introduction. I will say un tiki di local ko ta storya ng dinos isla nang. So oral histories. Miti ko bisa ko as a child of immigrants. Porta meeting kosang kumita escucha echt into adulthood ora kumita hang out vooral kumita sa familia and kumita for me wow these are like really cool stories. I wish I could Google them. No pa me fact check down or anything like that. Sometimes I do want to do that pero gewoon ba sobra mita hang ko there are things that sounds like movies of things that sounds like happen in the outside world pero aruba tama pasadori hopikos nos isla nang tama pasadori hopikos ang tota storya nang ko familia nang to keep because they keep sharing them pero ko peligro ri ko nang to perdi so mitaya opinais ko team projects pa conserving them preserving them pa hopefully ita algo kunos por back
no solamente generación ng aki, but for generations to come. So without further ado, also me don't tiki haze, pang Paris Mancaba. I have not been sick, so I don't know what it is. So, if you're using my squeaky voice, I am so sorry for that today. Pero sí, mi tabi lagi yon introduce some Miss, and then Anna, by all means, chime in when you feel like it. Pero tell us who you are and why you're here today. Yes, so dankie ku nos portay ami portay kinang super happy to have this conversation tambe karo kubo because we kind of know each other already, but this is another context which is great. Mi name is Gianna, mita historiador de media e cultura, co-fundador de Counter Narratives. I'll get into that in a bit. E generally tambe freelance manager and consultant by almost everything cultural, from production to funding. So is het eigenlijk lo qual amita hasi e paawe mita kera Anna por chime in a bit as well. Paawe mita vooral bij papia over die mi rol na Counter Narratives e kiko ideia atrás de vooral data preserving the oral history sta pa nos de Counter Narratives e pa kiko nos kera team up ku plataforma onde Anna bij papia mas over DJ pa eigenlijk no gis bisa mi cabo storia e dunami pero tambe mane hey, we all have these stories like you kind of introduced Kabakara, and de que maneira nos pahasiele mane interactive, artístico, de que maneira nos pahasiele creativo. But we'll get into that in a bit. Yeah. Thank you so much for that introduction. Also, mitaya hopelijk ora meeting gastan kuting what I consider to be outside of the box jobs. Anto Mitaya ba doing a pretty good job at explaining what you're doing for this specific project. Pero Mitaya ita tipo di cosa ko si boss nota sa ko these are real jobs that real people do. These are one of those jobs. At Mitaya look, despite if there are young people out there also listening, pa comprende ko, there are different career paths out there. So thank you for being an inspiration in that sense today too. All right, Anna, hello. Hello. Ami tabay dunadanki pa espacio, pero tambe nagion pa collaboration. Manibabisa hobitiki biyahan nos ta echt wake oportunidad ang kutay. Anto ito ta echt so far as always such a nice collaboration. Mi nombre ta Ana Maria Hernandez. Mi ta historiador de arte y gestor cultural. Pero tambe fundador de plataforma Aruba. Es aqui comienza 5 años pasado, ahora me vim back isla después de estudia y trabajar en Holanda en el sector cultural yanang. Anto ahora me vim back maar para inderdaad que dat ting hobby spaces ainda available para develop lo cual ta engagement echt interacción entre comunidad con arte, especialmente arte contemporáneo visual. Y para mí, el motivo de Paquico e collaboration aquí está siendo interesting e importante que arte para mí está main tools para nos echt explore cosas que está out of what we consider traditional ways, traditional important information, no? Eta importante, pero door que nos no ting framework of, nos no ting echt tradition ding essay, kom pa preservar, kom pa papi erover. Eta passa nos viaja voorbij. Dus para mí oportunidad aquí está echt perfect pa no solamente para mí es manera cultural professional, sino también namens plataforma Aruba para por echt colaborar. Você sai também tata aqui values de organização ora nos começa com busca colaboração com outros professionals, pero também indivíduos na comunidade que está interessado em healthy relationship com culture. Thank you so much for that. Anto mita kere ko mention very very important aspects of it, no? Ito ko ti interest pero tami ko interest sa cause, but then actually putting into work anto ting hopi ko sang limitay say, right? Conocimiento, portar the right people at the right time ko coming together. Pero tambe
Correcto. Hopi prejuicio. Correcto. E mi te quere ora que nós vamos de prejuízo também tá whether of not botar que valor de certa coisa, right? Mi te quere ser cambiando com geração não e não somente com a geração mais young tá realizar isso, pero geração mais grande também tá realizar isso dori meu conhecimento e compreender o valor de coisa aqui, não? Pero também ora que mas não se sali e fo, então realmente se sali e fo não solamente já se tem oportunidade para viajar e sali e fo, pero through social media e globalization de nosso telefone não também não se assim reconhecer coisas que tá passando no lugar não para hobby leu de casa. Sim. Pero que porta similar em sentido de fundo não tá similar em porta challenges então realize que hey não see some way somehow a figure out a way, right? Antes você põe com mais gente ahorita para quieto na que okay anteri me este por and then you get it done, right? But okay. So, me dejé un ticket muy to start. Pero I am gonna start con me quiere algo que follow me up. Anto, como I mentioned, you know, we always have like small conversations before the episode. Anto, ti ora me te lubida aquí con nuestro papel before the episode and during the episode. And I only hope que me te bring it back. Pero algo que I mentioned na tama de mo introduction. Gion tabata ora con nostra papia di data anto cultura, right? Hope biya ono spesa di data e maybe it's me, I don't know. Pero non sta tanto think about computer numbers. De mi caso, door ko mita bing di achtergrond die zorg, die medico, non sta pensa riba data maniera bijvoorbeeld nummer nang relatana, sa condition nang, etc. Anto, but data exists everywhere. Yes. Anto, it has different forms, yes. Right? Dus portavo explica-nos un tiki a connection between data and the context di proyecto aqui, but also about culture in general. Sì, mi te quero setto hobby bom pergunta para começar com é parte de com a nossa data para counter narratives e mapping aqui é proyecto overall te chama Archival Horizons, so si boso wak título é coming on like posters and stuff in the coming months, that is the overarching title. En toen dus pak Archival Horizons nos bij WAC eigenlijk, dus die maniera data e informação que ta queda repetido mes de diferente maneira, met bij doen een voorbeeld in een bit, ta por word map. Dus nos não bij pone data de een lista aantal klanten bij een website. No, nos bij letterlijk dragen een mapa via een tool, het chama Story Maps, het is letterlijk een programma para traga maps para tu soorten die data. Dus I would check it out if I were you. Because you can do it for free tambe. To kind of play around with data, with information. En to local nos bij hasita, dus via e parte artístico ko aan het bij conta in a bit. Dus bij haya, hopefully, you know, like these different oral histories die henen nang di Aruba dingen kaso aki. En to information historia na nos sita bij ting mane, bambisa, zij sita bij een mini list ku 5 puntos que tu gente tem que levar in. Anto não pos que viele com aqui, anto é informação aí, também letterlijk meneer ribon Google Maps para bisa. Awo bota diswa com pen onde botar situar, pero é não bolo com pen que tá abre com informação. Anto nos mas tanto não também raciele com nome para privacy e judicial reasons, pero nos também to give back a agency to people para sentir na mes essa aqui tá minha história também nós também situele se em contexto de lugar na Aruba em caso aqui Aruba dus sei também bambisa na Santa Cruz me tá wako hopi hena tá conta história bambisa França passo me tá dispensando algo hopi concreto na norte minha história na bla 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 dus também hopefully at some point hena não também conta história não comportando nisa de outro pero também para nós é parte de data não tá nada se história não tá tiki bambisa diferente com outro dus bambisa hena tá cambia detalhe me tá querer é outra conversação, pero door que nossa infraestrutura e a maneira como nós estamos oral histories, de maneira como tá papia, bisa história, e zij hobby biata cambia também. Dus eigenlijk, in mapping aqui tá soort de research também, de com história não kita haya forma e
pa disso wak mané ok se tem diferença de história kiko é diferente nanta kiko é certa bisonos se é também são coisas ok a história aqui é o conta hopi bia então kennelijk door die diferente gente of família mesmo coisa também dus é nota mané essa aqui tá é definite story ku essa aqui tá é like narrativo ku that's the only truth dus é soort research também para wak onde é situa kiko tá wara bisa ante é o mais importante para nós e portar também para you know like ativar gente que vai conta nang história conosco because we'll get to that in a bit tá conosco tem mané diferente tema nang então o tema nang tá range for the topic na mané mental health pero também over the creating futures nang kuta equitable mané beyond tourism como nós tá pensa over the nos sustainabilidade not just in like ecosystem wise but also like money wise como nós quer basta criar longevity DSA tem tópico na mais folclórico dus se você mané conta over the deragai of França Pasco também mané these like the stories que sempre você escuta mané se você corre nang tal hora da noite senhora também bem mané na auto diz pensando algo certo algo que hope viaje na tá contami de França Pasco I mean I grew up na Santa Cruz mas grew up na praia dus tour é faceta nang saca de voorbeeld pero ku gente po pensar iba correcto going forward e me te quero me dá eu hope nice que você mention algo upfront que tá could not going for is it factual and me ba fact check of no basta si me no a confirm ko I don't know 5 bisia nang then I can't share it basta para hobby biyaha or sa pape di historia nang ku voral no awaro preservar even si na awaro preservar to some extent me kemen even si botahaya porta diaries nang hobby bio of inscriptions whatever eta queda onghende so depiction die situação, no? Dus batin ko gaan vanuit ko maneira bota mencionar se eta core die story dat kan voor mas biahan to some extent core ta shared kiko differences differences não portar dependendo de que perspective boa família tá tinha ding pero portar uma diferença também de compreendimento da situação you know a lot of things could also tell us a lot about what's up your people let's make it there's a lot of value in that para tá behendo na coisa bisa pero se portanto também história no calm down basta if anything it's gonna tell us a lot about basta com nossa value stories com nossa value basta coisas que nós antepassado na passadem que tu nang so thank you for explaining that anto Rihanna chime in, Kiko aspecto artístico que ta comment dentro essa guitarra. Pero me que sei, mi cara vil an la qual Gianna avisa, paso tambe it's about this relationship of tension entre a big picture e individual stories, no? Nós tem a ideia que historia ta algo vasta, algo factual, it happened like that and that's it, right? Então nós salubida ku history, maneira nos conhecê-la ta gewoon selection of very specific stories que ta fet dul. Dus agora que não nós echt em fase Slurps my coffee. Not the tea. Pero você nós está em fase onde nós está realizando que tem hope value também de individual. Então, me tá espera também, me tá querer guiar também da compartilhar pensamento que o projeto não assina nós está para que não tá invalidar uma história de uma comunidade. Se nós foca riba uma história particular, para o hope viaja, mas local para visa nós escuta diferente história não pode viajar, bota descobrir que Juanita na norte tem uma história que talento com Pepita na San Nicolas. Anterior bota compreender duas histórias, não bota echt get a bigger, not the whole picture, but a bigger picture. Sim. Sorry, depois aí para mim tá hope importante para nós por focus riba coisa na assina. Então inang arte para mim tá fit in, so yes, we can do like formulário cinta llena. Hey senhora, aqui como você pensa de coffee? Like how do you drink your coffee? You can do that. That's an approach. Não também não deve ser tão bom a feita malo, pero para mim arte tá of porta assina
amplio, bopo echt pensa maneira ng asina diverso para approach qualquer problema. Dus para mi arte ta un doel riba su mes, pero también it's such an amazing vehicle for us Sí. to explore and talk and comunicar, compartir. Dus een plataforma Aruba a come into the picture. Paso algo ku amitari para de mi opinión personal ta ku nos no ting ainda un cultura de sector cultural di community art. Dus community art they hope strongly ding a sense of I'm gonna teach you how to paint, let's paint together. Pero communal art of community art, social art ta hope mas broad. So bopor usa un artistic intervention ku essay que men amita gusta más la palabra artistic intervention instead of an art piece. Paso ahora vou pensar em artwork, vou pensar em objeto. Exacto. Anto amita hope mas pro ding again, this is my personal perspective de mi professional field ku nos ta echt mane verhinder hope e potencial di arte e di nos maneira un comunidad. Dus mi tata hope interessado em wak com artista nos hasi via un open call, Sí. com artista na lo reagir na esaki, anto sure enough etata un tiki mane nang ainda ta ding un cierto understanding of what that means. So nos houding ta let's use that as an opportunity instead of saying no banjis mane kis un hende ku bosa out of our no bang kis di proposals nang anto bang wakon di cada proposal nos push artista nang pa develop it ding bamisa richting ai anto sei tot hopi nos disfrutar mas hopi di Sa. dinge interviews com artists na proposals nang nos mestra kis uno uiteindelijk that was very hard. Yes. Pero dus kwa artista ko nosa kis uiteindelijk nosa bezig ta judela dus in terms of mentorship, curatorial support, echt Ja. combo por conceptualizabo idea ding opdracht. Anto também sim certos steps não que porta handy pabo as an artist in the future. Manem mi sempre bisa bota duna tools, pero it's up to the individual para konanta interpret and apply them to their own practice. No tapos mi bisa ting 5 step buting ko hase 5 step, pero try these 5 steps until after you've tried them, see if it actually works for you. Dus inang plataforma Aruba fit in. So again, no sa pro artist engagement with community of a community with contemporary art. Tambe atrove a palavra agency, no? Com a nós por usa nós mesmo concepto não para deal com nós mesmo problema não of tópico não of whatever, instead of bringing something from outside. Ku porta timbiaha ta handig, but it's not always necessary. Contextually timbiahe no ta fit tampoco me ta quiere seto algo super importante. Anto listening to Anna talk as well me ta quiere ku un dia kona mas importante ku Anna tambe ta implying ding lo quale ta bisando ta kupa counter narratives e facilitação ta super important. Dus yeah, me por think of the wheel again and to like see how it looks like, pero ture wheel nang bambisa taikaba. Yes. Dus tambe ding parte di privilegio mi ta trajo na Holanda e na Aruba mi ta mane I have the privilege door mi trabalho pos mi un freelance mane ma bisa advisor tambe ding fondo nang mi ta mane que lagami pone idea nang di counter narratives pone de plan pero tambe facilita hende nang kona na Aruba kuta already existing. And to say nos que has counter narratives on the different islands. So sitting anyone listening riba de Recarsal, Bonaire, Sabas and Martins of Statia look at collaborate the coming years, please let us know because we can think about a form and we want to expand this. Pero me te quiere pensei e fit ku plataforma ta met auto sina bom. So it's like it's collaborative. It's like okay, plataforma eigenlijk basta mane e party mentorship tambe pushing the needle when it comes to artistic intervention con nos tawak e party artístico de diferente dimensions tambe kiko sei porque men con e pohaya forma you know, and that's like a super good match. Sí. For sure. Okay. Met een dikke speechless. Nou, met een heel hoop leuk. Ora ko we por have conversations dan ko we da senti. For everybody listening, me not bisano ko me otro guest ang not leuk. That's not what I'm saying. What I am saying is ko we da hoop leuk. Ora ko me da senti conversations that make sense. Anto ko me por comprender, although me absolutamente nota bing voor die bosse bubbel. Anto bossa not in bosse achtergrond ni nada. Ko me por comprender pa kiko. Nice. Ik was anta
tabayendo, manera tabayendo, anto pa kiko cosa anto waro hasi, anto ese ita importante tame, right? Ita even if it doesn't touch me directly, it is gonna touch me indirectly, anto learning about it, anto why it matters. Entonces aquí me por escuchar también que, you know, no está chiquito, nos literally ta separado del resto del mundo, del agua, etc. Anto, nos que piensa que sí, no te limitamos in some ways, etc. But it does, right? Anto, para que mencionar ese también, eta knowing that, pero also, okay, understanding that, anto usando, of não usando, pero criando oportunidade para com nos por abrir esse, anto expand that knowledge and ideas, para sobre para não ter gente tem a oportunidade na para portar vai wak efo, etc. Pero even if you do, maneira para mencionar, você pode criar uma oportunidade onde portar, você hope bewust mencionar que você quer wak coisa diferente, pero se esse te local não está wak rond tur dia, você vai fomens, hope aia be back, pero se esse te local que você wak, você tem tendência de vai back into that comfort zone. Dus bitayo hope nice pa wako ting achtung push ding develop area aqui e ko e porta mutually beneficial. Dus meneer bota bisa no dori colaboração nang ku não somente nós developing a art scene and art interventions ang naruba etc. pero ku bota vai agregar valor door di mara hopefully emotional pero historical value na je tambe. Pero para o projeto ele a la vez também você agregar valor na gel então me te quer we don't do that enough den projeto na Naruva me te sinto que tem hope projeto hope nice Naruva que é aim pa gather data que é aim pa porta criar impacto te hasta pero dor di porta queda ding e hockey com não sou confortável ding of kennis die is um que lead a project but tem tendência de que ele vai only attract people in that box então dori essa aqui me te seguro que você vai por reach hope outro gente não hopefully. Anto, sí, anto basa ko toch krea in ieder geval henden aan die boso dos boso ja kabata dos, you know, that those groups even if they're niche, that those groups ko otherwise would just be one. Timbiaha eta nossa pensa, yes, art bijvoorbeeld tawardo miramane algo hopi niche, but it's actually not. Kasi everywhere. Turhende ta creative, kasi turhende ta deal ko art, mabisa ami. To consume some art form. Exacto. Bosa e único cos comida haya ta lacking ng that binding factor of realizing all of these different anto ja ko emeta ay tama makuminsa plataforma ruba 5 anos pasado so like there were things happening pero mi tata sinti tata things certain disconnect anto eta a very difficult job to do. It takes a long time pero tambe ta take collaborations manera esa aqui pa por acting em momentum e tema pa act deal ko nang ami as a professional mi ta deal hopi specifically ko visual contemporary art ko dus expression di arte tiki outro ko bisa souvenir making minsan no kami kuting valor iba gel of no het gewoon aan de different niches pero in het algemeen mi interesse está com estimulação de cultura e de healthy engagement de sei que nós me sentimos safe space para nós por dialogar diferentes pontos na bambisa ding tema na de identidade e these oral histories misa nós também cai hobby liheading nationalistic themes bosa like quem sua história trabalha mais com outro and at the end of the day Aruba tá echt um multicultural place so me personal eu sei que se tá algo personal hope tá o projeto na cena nós também tá compreender outro e conjunto nós tura traga a comunidade o problema não pero também é coisa positivo bastante coisa positivo bosa e facu mi papá quanto 5 idiomas abo para 5 idiomas abo também like that's something crazy bosa então nós não tá wa que maneira pro nós tá maneira que idioma bom mag of bom não mag die pap bom maneira dus de que ruimte exacto então dus met echt hoop história não of projeto na maneira essa aqui tá
acumular história não onde nós está wak. Em verdade, nós estamos isla chiquito, rondonador de agua, isolado em certa maneira, but at the end of the day, we're not that disconnected from the outside world. So, abo mesa kalibisa bota you the immigrant parents, like boting ties to other countries, and that those ties are tied to other cultures and other history. So, nos tour ting echt that multiplicity of connections com formato di un mapping. Ito so non tigi arbitrary ko bota hasi un mapping di un map, pero visually tin biyaha eta kung the best way. Man, Sí. so you don't have to reinvent the wheel. No. Just No. make the best use out of what you have. Y mira, pensa, basta it might indeed bring nationalistic themes, basta, anto it might bring maybe some hidden or maybe not even some hidden fears, basta the overpopulation, the xenophobia, todo tipo de coisa aqui, they might come in, anto mita kere seta gezond também, Sí. they do come in, you know, pasuri ribopowak, onda não está, anto Bueno, po ignora e cosa è no, poco. correcto. Pero at the same time, mi tigo bisa ko e por you da hena nang ko porta ting un sense of ko nang identity un tiki lost. Porta e por you da hena nang ko even though na porta nanta bing dori parents and grandparents nang ko di ruba dus ko bisa nanta several generations aruban ko to haina sa sinti e disconnect ko basa what does that really mean, etc. E porta uma oportunidade também pa criar esse pa sobra mi tingo bisa ko ding this whole pasobra ko nossa multicultural kasi nang mida experience mi tawa hopi hande tambe tinele no ko botin that sense of mane nidi nang anto basa to bota gewoon mane yeah go with it pero cinco basa even si the first generation but probably to the impacted see by these things right pasobra those oral histories basa ita guide hande anto people behave a certain way because of that. Yes. Anto por ri hayabo ko bota bay realiza ko epale say basa this is like that anto it does impact me anto mita comprende ri kung ese bini anto it could be como basta full community around the boat behave Sí. a certain way anto por do ne un pakike ora anto mita ese tamita bonita ko mita ese nos falta un tigi como país onde bota bai pa purba figure se out no pa purba haya e compreendimento e di fe inang ese bini anto basta PC no está sina of PC no está hasi asina basta Pero anto também yeah. é ideia que nós mestata di one particular Sí. place. Exactly. Ding nos tour tres Yes. kinang we're from all over the place. Yes. Yes. Dus pakiko nos no pohong embrace of maybe that's the thing like entertain a idea that you are from a lot of places and say to form your identity anto inang ting un kas hopi bonita bosa bono mesata achmane di un lugar and that's it anto that's what I was thinking with the whole part of bosa porta una storia di Santa Cruz ta connecta Yes. because they all connect in one way or another anto esa tal lo cual tahasi esa que hope interesting Me te quiere también mane pa doen un tiki contacts y counter narratives como platform pa no está haciendo diferente proyecto nang un portakuta de en contexto aqui toch bom para mencionar que em juli nós também abrir exhibition na Arquivo Nacional Aruba que onde lugar nang onde amita curator que nós vai abrir exhibition então outro lugar na Holanda na Rotterdam pero es onde Aruba tá important for this one because me te quiere também que a platform again counter narratives llama counter narratives passou eta letterlijk bringing a contranarrativo nós temos artículo também na nossa website onde você lezen over die qual não se chama master narrative e counter narratives dus que a ideia de história é a qual Ana está contando de que of course também está talking about of em holandês não se chama canon dus quando está põe diferente momento nang riba linha de tempo então essa é só que nós está focus riba de essa é eigenlijk een soort master narrative nós sabemos bijvoorbeeld muziek pensando algo de 8 de março de ragaita importante carnaval essa é parte de master narrative de lugar na Holanda it's different every country it's different pero rond die of eigenlijk parte de master narrative ting lo qual bolo po wak depende que posição botada em como contranarrativo a nossa
e a minha cena passou até o nós não tem é parte de lo qual Ana está avisando que nós está aqui como história holístico. Dus para o nós também okay, como plataforma counter narratives or platform counter narratives, it's important to call it counter narratives. Passou agora gente também okay, pero para Kiko chama counter narratives, but wij pensa. Dus nós fazemos hele hopi bewust eigenlijk. Então going back to the exhibition o rato, nós ainda nós awak como creator me a focus hopi riba it's called exhibition to chama How Do You Remember, então nós traga com diferente arquivo não kuta na Holanda over die Corsau ku Aruba. Então essa acaba to relação hopi estranho e colonial eigenlijk sowieso, pero estranho em sentido de artista não começar a traga ku arquivo na também portanto okay, pero mi nunca negi wak, letterlijk wak, dus het audiovisual e kona aqui growing up. Passou estado na Holanda, então dois estados tem ideia clássico de que um arquivo tá também, não? Dus letterlijk traz de maneira, mensagem cassete of algo, full maneira not open to the world. Então, batawak, ja, mi not bewezen demais, pero batawak yen kos maneira over die conta worden papia over die henen na Rubiano onder andere e henen na die Corsau tambe. Pero ay nama to acaba kumane kung artista nang ahusa letterlijk archivo nang pa molded into something new, also stretching is hij met dat keer como curator idee que com archivo tambe. Dus por ejemplo die artista nang tabay a interview su abuelo em 94, então eigenlijk para meu abuelo também tem arquivo. Ela wak vídeo, então também se até persona A B que sei, para nós se é de uma persona de archive, pero é coisa de black and white archive que é maneira aqui de 94 de Aruba tá corda como maneira nós lo corda outro. Dus aí não acaba botar wak narrativo não de também algo personal, algo chiquito, lo cual Ana também está contando de je. Então me te quer me lo invite to gente, não sabe post mais about it, para bem essa também para usar não bolo por eigenlijk wak de maneira o projeto de Archival Horizons bolo wak riba diferente rumbo alive para de artistic form. Dus toda história não coming to life e usando arquivo não bio para maneira narrativo novo que correndo na outra hasi com não tá corda, pero também intergenerational donando a história, bijvoorbeeld die abuelo aqui na artista, he's 94 e artista tá 33, sai age gap super grande, pero sim projeto aqui, a história não lo abing junto mais tanto. Dus essa é algo que me quero ver aí. E por a realização não também me quer anything, hopefully, it vai ajudar nós também compreender para Kiko, right? Para sobre maneira de pensar, a nós nunca não lá que coisa, porque a gente não mais grande sim, que tá pone com não tá perceive situação não perceive gente não, porque men é outro hora que bota assumir, bossa com sowieso não sei história colonial, etc. Pero é outro hora que bota para wak coisa não e compreender com portrayal para sobre maneira de pensar, não é gente, uma companhia, whatever, tá decidido, even if it's just news, right? Nanta reporting riba algo. Anto, pero esse crea uma imagem para full grupo de gente. Anto, eram nós não sabes. Sim. Anto botinho ali, pero para Kiko. Anto, tipo de momento na aqui por ajudar o 13 that makes sense. And maybe we need to work on that too. Anto, kung nasa bridge that gap, sobre Blake Bar, we have done a bad job do a bad job for representation or whatever. Yes. Anto, será that gap. Indeed, I mean, de caso aqui, você quis fazer durante a semana art exhibit around the jail, pero I am sure that there is a lot to unpack. Yes. Se nós vai fazer esse tipo de coisa aqui. Se nós vai dar nossa perspectiva também, valor suficiente para ver essa verdade nos parents por tempo, pero nós vira adulto, então nós sabemos que sei, então nós quer
clarificar algum coisa. Sim. Mas pero iba pode ser de assim não op forma. Sim. Pero ito nossa responsabilidade uiteindelijk. Pahasi Sim, algo sim. que essay. E algo Sim. também ko pensa riba je, awo ko to mentioning that your other project ako indeed nos ting un narrative as well of what slavery history is and what colonial impact is. E non so tari para how beyond that Yes. narrative it is. E kuting biyaha ek historia ko nos ting de nos mainta kuta colonial ta tambe un colonial narrative. Dus ora bota descobri ko boting archives kuta beheerdor di un gente ku actually no ting e derecho di ting E ng não tinha ownership. conexão. E ko no ta haciendo nada Sí. positive bambisa in that sense with them. Anto pabori para indeed kung anang a shape how we talk about ourselves, which is Yes. what you're saying. Abosa like ding essay inanting again pasal mo usa palabra prejuicio so nos ta trata hopi prejuicio kung nos ta aware of Yes, anto doli I agree. proyekto ng asina bota descubri listen if you want to have that prejudice that's fine but be informed where that prejudice Yes, comes comes from no from. chisi repitiele so in a sense unfortunately and fortunately nos turting that freedom of saying and having an Sí. opinion but be informed about why so no jis un blank statement behind paso asina sempre Correcto. Não bota being echt bota open un Pandora box because it's good and bad of Sí. course Wat wij een ticket de turgos. Exacto. But that's healthy. Nos Sí. não por seguir a cultura de nos não tá Yes, nos não tá tendo, agreed. nos não tá papel open. It's about having safe spaces, about being respectful to each other and to each other's opinions e perspectives e experiences e também escucha outro. So timia nos tá gewoon reactive. Anto mi da echt spera ko, mi da echt super fan die projecten I am like mi da echt looking forward pa Ja, visionele. was door met z'n I think We that's will be sharing information on that too. Yes. No, pero mita haya echt hoop ik great pas que sei. Anto ako ko ba mention aspecto di responsabilidad. Certo. You know, I am gonna ask about it. I am supposed to ask about it. Pas sobra realidad ta ku what funds these type of projects Yes. usually ta placa for di Holanda, correcto? Yes, let's Anto, mi nota por bando di crea yung tipo di situação que nanang. That's fine. Pero mi tayo importante sa para nos touch base riba esse pa Yes. sobra ku dos coisas. Me lo acaba de explicar Pakiko lang na hingando placa din isla ng pahase. Tipo de proyecto ng aqui, first of all. E dos, pa sobra ta importante pa nos para quieto na ku, of course, nos isla ng not unlimited resources na. Yes. Dus of course nos local pa cierto costo water funded localmente, pero no turore se por. Pero Pakiko basta ting un push pakiko ting fondo nang available e quem tá making sure que fondo nang aqui tá bezig tá actually war usar e tá move pa war usar pa edul ainda e quando nota vai perder so mi saco rani mundo ting hobby placa pa hobby kos e hobby Island chiquito no tour. Aruba in ieder geval that miss out on a lot of things because we don't tap in enough on those things, right? But mit der haya ko último año nang palokal ko ta area artístico na Aruba, they're doing a really good job in tapping into those. So I want to know why and how. Shall I give a bit context? Was het door dus mag? We're going met de kern todos ting ervaring kunnen in diferente rol pe say mi awak ana para me. Pero like manema menciona mi general job also to make ends meet, to be very frank, ta mit un consultant ding art world, cultural world, vooral pa fondo no. Okay. Anto lo qual dus dingen parte di policy, dus manejo, pero tambe letterlijk papiando com artista dan kukier vraag aan. Dus met awak letterlijk parte institucional e met awak parte individual. Zij met haciendo pa 5 6 anos of más capa. E met hanjele hopi interessante, pues zeta hopi bia questions dan ko amita met auto ting ora full wave aqui me lo me a começar. Sowieso aqui em passado dat het ding slavernij herdenkingsjaar is het een parte die historia, pero me te keren também outra parte die historia, dus zij a me echt al wak bibando na Holanda e trabajando com fundo lang, taku diaspora die ABC SSS eilanden na Holanda
também a começar a pensar, mas hey, pero de parte na aqui de nos story, dus ze zijn nog ting eigenlijk niet mee te maken ainda over die anoski nang na Aruba, por ejemplo. Es dat echt, mane grupo nang die artista nang en nang kuta ding cultural field, kuta mane pero minota pas ding parte ki die fondo, minota pas en nang mita un multidisciplinary artist, minota pas ding hockey nang eigenlijk. Na kunting nahulana, sí. for example. Until at some point, dat het ding un matchmaker traject, amit auto dia 16 mentors nang bopobisa. Anto ay namba to wako hope die Rijksfonds na paso sa nos por hasi full episode letterlijk. A commissaris een soort research anto nanga manipone nos dingen field pa doen nang information ipa nang cambia certo regeling nang manen nang tayamele. Anto ay nang wat eigenlijk wak a wave ko about talking about. Ela comissa porta 8 anos passado, sowieso antes dat het in handen nang out of fighting for this cabo. Minota bisa ko ela começar a wo. Pero mita kere door the second and third generation younger people na Hollanda tambe di mani ABC SSS pero tambe di all over the world kuting immigrant you know like roots. Nang ako minsa bambisa habri ng boka terecht tama pa man hey pero minota pas dingen sa akin dus kiko bos bij hasi ja en at some point als je genoeg druk hebt betinko bij cambia dus ze zeiden eigenlijk een wave kuta bij hopi slow dingen op jong pero pas met a wak hopi kos kuta pasa tinko nang bon kuta pasa pero kuta going on for years ka want zij met de keren door die slavernij herdenkingsjaar dus was die lokal aan het mijn excuses nang die a prime minister e king I guess tambe nang abiso que awo kiko boto by hasi ku excuses na aki because again that could be a whole other conversation pero kiko boto hasi ku equity pa lugar nang communities nang ku sure boto duna nang excuse pero nang ting qua equity full outro experiência sí outra pero realidade position right now. So is zij eigenlijk como kasi tour e fondo nang a começar cambia nang letterlijk nang policies for that. And that's kind of what you see and what you're mentioning from the past few years, I guess. Anto sina is zij toch para dos tame met kere ku para tame zij toch full outra conversação met kere ku Aruba hopi viaja auto focus ita hopi focus riba mas American contexts tambe. Okay. Anto the artistic world of in general? General. I mean, dollar ting koers, mane Vasco Florin. E hopi biya ding e beeldvorming tame hopi Hollandees na dat bij bijvoorbeeld Curaçao, pero awo is zij tame amane komisa kami hopi dus in the sense what I'm saying is na Hollanda Aruba no tata echt un topico tampoco. Ja. Pahene ng Hollandees. Sempre hen je komt uit Curaçao. No, met de Aruba. You know, like there is no, again, a whole other conversation, but there wasn't really or isn't really a big build farming manenadreetje over Kiko individualidad di Turi Isla nanta tampoco. Pero door die wave kuma kabi kontes pape over die eigenlijk excuses die slavernij verleden tamme semita eerlijk is zij começa a cristalizar mas ding policies e tudo recone então zij começa a cambiar me tá querer yeah that's again me pobisa hope cosper me okay I think this is the context for now that is good to mention. Y verdad a mí por rival an de mi experiencia door ku ama studia y di biar ma traha na Hollanda pa mi traha ku fonds na data hopi automatic so ora ma been back pa mi ainda te surprising pa wa kontiki know-how ting ding in sector cultural die kompa bij ku fonds en bijvoorbeeld tim biar ting artista of professional na tamanda aanvraag en dan aan expect een answer within a month anto anos din panosta vanzelfsprekend ku at least 4-3 luna. Wat sabe so tin full procedure. Dus ora mo binginang pa mi tota trabajando ding e context ay kaba. Y lo cual tota hopi mind blowing mi pobisa tota pa understand the role that I was playing in that. Anto ori ma pensa okay, what is my responsibility, right? Like again, do you take the funds from these places who will not agree on their policies of etc.
pero eri no sabina pregunta locally unda no sa haya funding, right? So eri ahora kinamita in a spot una mita dispensa meskos ko open call di e proyecto ng Slavernij Verleden mita waku no solamente kinangding hopi lugar na isla nang ela guarda usar de maneira basta opportunistic. Você usa a fund and you just do the bare minimum. And Dori a fund okay, check. Dori a bare minimum Dori is providing a fund? No, Dori on is the receiving. Kasi Dori botawak a checklist. Dus hindi nang kung nunca tata papedia temática of kutata hasta like no, I don't want to see this. I will haciendo of na hasi ambrach pa participar anto sinano hayana do mane how dare they, right? So amita gewoon pensa mane pero kaya tapos nang just get access to because we're all financial struggling. resources. We're all struggling within the cultural sector. Sa ita fact. Saya ko bota organisasyon ko bota mane nos turta por bani hasi the best that we can, right? And we have different opinions about it. Pero nos turta like struggling and we all bang pensa positive. We're all in the pro of promoting culture, right? Kiko culture kung ito look like, that's a whole different conversation. Pero I want me to pensa mane okay, like then we can come to that responsibility. So si ami before mane plataforma Ruba, we did not apply for that fund. So ami ta sinti enota nos place, we've never dealt with it. I would love to, pero I milo tatawardan pong artista acercano si bisa hey, let's do a collaboration because I work with this team that we would have loved it. Pero ami not by jump on that wagon just because there are funds available with that team. With that premise of it's the colonial system, so we should just get this money. I understand. I don't necessarily respect it, but I understand that. Dus amin lokal komita operate awota. If we're receiving funding from Holland, because that's the funding available, imita waxi kung hoping nanta squeeze the output, right? Does it have to look A, B, or C, right? So mita sinti mane a output that they're expecting goes against my values professionally. Mane emesterting un very specific narrative of being Caribbean, of being then minota tumele. But that's my responsibility. Anto nos a responsabilidad a. Tem proyecto aqui of funding ko mahaya via plataforma of Dimi Mes. Mahaya ko mahaya asina Hopi Freedom. Bosa. So I'm just saying not all the funding or all the funding bodies are like that, pero it's up to you to see how you make use of it. So si bokerta opportunistic in a sense pa get that funding, it's up to you what you do with it, right? So si bokajis do the bare minimum, then it's abotin ko drumi ko essay like and be rest assured or not. Si boto ma decision correct of not. Pero se non propone tambe ko mita haya no, ito depende of course yung funding, pero mita pensa si hopefully ba din funding sanko imeta tapa por exemplo trahariba local ko ta nos historia, right? Reparations in some sense anto ko bota vai criar algo yuri ko tabay beneficia el resto. So mita pensa o bibia sei tamite meta di tipo di fondo nang aqui dos ko artista ta beneficiar de sentido ko tabay get to do artwork tabay ora pagape pero hopefully ta beneficia a comunidade dori a criar algo ko nos tour por enjoy yara. Kota tam te quiere again I would love to actually do an episode about this pero ko ting mita quiere full funneling manen lang bisa de inglês de funding tame ta ko ada sakita algo ko mita durf di bisa lokal mita wako hopi fondo nang na Holanda e hene nang kuta trahay nang noting know-how di e contexto di e diferente isla Sabe como é okay, não se cumpre, não dá uma placa. Exacto. Lokal I think bokemen ko e checklist tambe no and that is ito tiki gevaarlijk aan mita haya paso kiko si wat alessando algo botin ko eigenlijk porpone algo de contexto di e lugar bueno pode bisa Bambisa Aruba esclavitud anche klaar. No, Aruba su histórico esclavitud está wezenlijk diferente co is de Corsao, co is Bonaire, por ejemplo. Dus bono podis ponele bandi outro to eseta. And they should sort of look like money. Pero say honestly eseta hopi biati in viaja lo cual ta pasa anto amita haya again a whole other conversation pero eseta algo ku ta como dice reflect por tatame dengan tipo di proyecto nang ku inderdaad bota waku ang haya funding no turo ora met kere ting hopi bong projects ko finally haya fondo panang hasi konang grande bosa tame bota waku hopi biato seta algo ku tame met haya importante pero minoting palabra pe fulaina ta bijvoorbeeld e proyecto nang kuta manekiti koti seta dus
abolición de esclavitud official assinante ja na sorry Suriname, pero eigenlijk het ook de jullie die just 863 officialmente riba papel like for all the islands, so also actually Aruba. Pero ja na Aruba nos nota herdenken, which is a whole other conversation, y na Suriname nanta actively herdenken dus llamando Kitty Koti. Hopi viaja cada año lugar na aquí tahasi algo hopi mane low key kaba. And so that's great for the community, pero auna tinku haya nang kya an haya fondo pesay, which I understand you've been doing this for free all those years, right? Pero tame mita wake ora ding manera ng koe fondo na tatraha ku portating biyahan ng tame ta val buiten de boot, paso nang nota artistic enough. Pero eigenlijk het algo spiritual super important, mentally super important. So, you know, like, that's also like, okay, kiko cultura ta eore. Kung policy letterlijk, no? Je zeggen na, pero policy na hulana ta wardo traha. Si ehena na akiku di anyas ta haciendo kona ki tambe ta val buiten de boot. What does that say? So that's just like a voorbeeld. Sí. Ito man yung double-edged sword, right? Sí. Ito double-edged sword in the sense ko from the ones ko ta providing it. Yes. Por ta lack of interest, lack of knowledge, ta creando oportunidad ng warumal usa. Pero tambe on the receiving end, manera ta mention na sowieso hena tabay basta make the best of whatever opportunities tan tabay make the best of. Uno, pero dos tambe ku eridori hasi esse também as opportunities pa hasi porta algo ku basta tabay ting intended go sowieso, pero também valor. Ja, mi no que bisa que no tem valor, whatever basta tem valor, pero mi que men valor significante pa conservar eigenlijk, no? Conservar cultura, conservar história, coisa. Me dava que ora. Anto maneira ba bisa nos papi hours about these topics. Yes. This I would love to have, you know, another conversation. Por ta desesco exhibit na Archivo Nacional Habri, and we can talk with more spoilers about that. Yeah. But so mita echt I hope interessant, so definitely looking forward. Pero quickly, is there something else that you really want to leave us with? Algo ko ba kaya pa nos keep in mind? Like, I mean, more to activate the community. Anna, maybe you wanna. Mi quer gewoon very explicitly bisa ko dus nos poso kita pending na proyecto ko nos bahasi ko Archival Horizons. Si mi nos asibo ka bisa en nombre de artista ko are selected. So at this moment nos developing su concept. So stay tuned. Paso nos by share it. Ando nos act hope ko a community ta engage with it. Ta ayuda nos spread the word. Tambe just contribute to it in any way, shape, or form. Importa criticism as well. But again, as long as we do it in a respectful way, in the dulta dialogue, you know, attacking. Because we're all together in this perspective. For sure, this perspective. And Eluna, Anna, tading siminota hera, tading Juni of tading Juli. Dus awa may no sta developing full luna di Juni eta by executing a artistic intervention kuno sa by konta hobi mas over ora etine mas in shape. Okay. Anto na Juli hende po echt expect manera results of it. Okay. So I would actually want to wait till we say it online who the person is. But we can say Just though kidding. that the theme that the person chose, because again we work with 4 themes. Mention the algo kunos tour ayegi come in contact with, and when you read it you will be like, whoa, I never thought of it like that. So it's going to be excited. Leave it on a cliffhanger here. The right way to go. Yeah. Ladies, thank you so much for the conversation. Die awit dat echt hoop ik gezellig. Met hoop ik contento we got around to doing this. Met ik voor januari. Later januari 1 of januari 2. Nos avisa para Aya Habri, nos vai New Year's party, nos estamos conversando, nos avisa sí, we need to do this. Anto por fin nos logra perfect timing. Nos logra hay un chance para sim conversar. Perfect timing. Sí, anto algo para join us também. Hoop ik leuk, hoop ik gezellig, hoop ik bon conversação e generally look forward to have more of these conversations. So thank you so much. Thank you. See, we'll catch a conversation again a little later. That's okay. Bapak I'm back, Riva. Oh, that's my mic. Sorry. Bapak I'm back.
Riba Facebook e YouTube di Cool FM di Sincerely Carolina. Riba dyan mas po pahaya audio riba po favorite podcasting platform, whichever favorite podcasting platform. But thank you na may awesome sponsors. Laroche Posay, Pringles, Total, Ecos. I appreciate you so much. Stay tuned pa giveaways durante Full Luna Aki. So head on to Instagram and to follow me at sincerely.carolina at Sina Talks. And we use them interchangeably for a giveaways lang. Hope thank you. Happy Saturday. May espero ko ba yung bong dia awe. May karabisa ko awe Kanker-Fonds di undi suja sabra ng campaigns ng di collect riba kaminda. So please be nice. No pita nang. Mita hope protective di nos volunteers. Anto eta undi mi favorite projects ng for the oro meeting jasong aya. Thus I am very protective about it. Imita akhrabe ora ko hena natin pasensya. Ta jasabra, mispera ora to subi kami na ribon jasabra botin pasensya as is. Pero karo ko na recaudando fondo pa causa hope importante. Anto asina na por brinda ayudo na hena ng nakas kuting cancer para hope hena na sa DSA pero support to families ng ku ting ser querido kas ku terminal cancer. It'll make a huge difference. So please be patient. Si buting floating loss, si bono pasong atayam bomesa. Pabuting pari floating loss anto just be nice isibo pa sa anto bakilagami sa kubo contribute in some way. Send me a picture and I will share it on our socials ng the Kanker-Fonds tambe, because I do that too sometimes. Pero si this pesuno ko na sa I am involved in that too. Yes I am. Pero please be nice. Awit ang sabra. Isibolo sa interesa pa volunteer dia 25 di May and extra sabra. Send me a message and I will sign you up. Thank you so much. Be nice. Make better choices. Be patient. Blah 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 blah. Thank you. Bye. Hi, I'm Carolina, and I am the host of Sincerely Carolina, a series of educational conversations about current social issues with local and international experts. Make sure you tune in every Saturday on Cool FM from 9 a.m. to 10 a.m. Bye! Welcome to a cleaner, greener world with Ecos Cleaning Supplies. Are you tired of harsh chemicals and seeking a sustainable solution for your home? Ecos is here to help. A range of eco-friendly cleaning products is not only kind to the environment, but also tough on dirt. Made with plant-derived ingredients and free from dyes and parabens, our products are safe for your family and the planet. Whether it's sparkling floors, hand soap, dish detergent, spotless counters, or laundry that smells like a fresh breeze, Ecos has you covered. Switch to Ecos today and experience the joy of clean living. Find us at your local store, DeWitt Center, Shaba, and Tara Eco Supplies, or visit www.taraeco.com. Ecos Cleaning Supplies. Clean consciously. Gusta vai vakantie away. Financiamento segura e rápido. Préstamo pago autonomo. Préstamo personal pago deseo nang comienza na. Masya fácil mes. Futuro para toda. Invertir. Seguramos finanzas. Bo compañía local. Financiamiento fácil y rápido. Your finances, total control. Wake up with your favorite station. Online.